Oke guys, saya berada di area pemakaman Den Putri ya guys. Oke, saksikan videonya. Ini guys, saya sudah berada di makam Den Putri ya. Ini ada dua ikon singa, dua singa pintu masuknya ya. Bismillah. Inilah guys, sekitaran pesarian makam Den Putri ya guys. Ini ada musola juga buat sholat. Ada kamar mandi, toilet. Woi, gimana bang kabarnya? Alhamdulillah ketemu. Inilah kondisinya di makam Raden Ayu Putri. Suasananya tenang guys. Sejuk, tenang.
apa-apa ya di video ya mas. Kalian jeneng apa mas? Ayo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratina Mustafa Zalina Muhammad. Ila sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin ya Rabbi. Subhana man an'amta alayhi wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.